kazanzana kandi ukataza gasengera abakristo ndi bamuremereye ndi bamugoye ntiyababyaye ndabareze ko karaza gupagasa ja gushaka bawe ari busozo hanurira apana abo nshumze njewe toka nabawe Yesu arabampaye ngo mbarere none urokoraza kubivutamo nk'ikirura yo mugoro murakomeye turi kumwe ko birumvikana nta muntu wongorera ku mwana nari narabwiye abantu ngo umuntu uzokora ku mukristo zo no mumira umukristo twararirimbye twaratambye ibi byo gutamba apana umucezo apana kucheza ariko twageze dutamba tuvuye nko mu butayu tumaze nk'ibyumweru bibiri tutaye tubya twageze dutwara umushashi ukagira ibyumweru bibiri ukaza urya umurongo umwe ku wa mbere umurongo umwe umunsi wa kabiri umurongo umunsi wa gatatu umurongo umunsi wa kane umurongo warangiza waza kuza abangaba babahanuzi muri mukobona baba batesha imitwe ngo abaroza tibaza basenga nta muntu wasenza agahura n'Imana wotinya umurozi tawe ayataku manunguniko nakao manena stare niele sana mine haleluya nakao manena stare ndani ya Yesu nina stare hakuna woga sema haleluya gupapira gusa nashamburiye bwa mbere nje nyine kandi abantu bagiye baguma kuvuga ngo munane no kaza kaguma kagasimba ndavuga ngo mureke mberekerera nagenda nje nyine nja mwihuduma nja gusenga nta wabimenya keretse mugenzi wanje wagaza twigisha tarasisi ndagenda ndashamburiye ngo mare sinamenye ibyo nshamburiye nimba umwobo uresha gutya n'intoki tarasisi aryamye mu ngoma ngo ataharaza arantumira ngo nizamye yarankundaga ariko nanje naramukundaga n'ubu ndamukunda kubera ko nari ntwari nageze mubwira ngo ikintu cyose ufite ubwo ndiyemeje ingaruka izombaho ibone kukuzaho ikibazo nzobagisha inka zanje zishire nawe izawe ibone kuzitangira Imana iza kunda abantu jana n'undi muntu nawe aravuga ngo aduherekeze ndamubuza narasura ngo aduherekeze ndamubuza aranga turagenda ngo tumane gushikiyo ngo tugaruke noneho tugarukanye ngo twinjire mu nzu yamaturika yamarira yamavuza induru avuza induru wa mudamu noneho madamu akamaza atese niki tavuge kubera agahinda noneho ngo aze gutururukwa madame ndi yaraziga iyo nari nagiye ko nari nagiye gushaka urupfu n'umwana mumuhungize Nito dore ko mabaye ya uko muhagurutse yawereye mureke bamuswe amazi arakira arahembuka nyabona aho ukoze waruge waguruka ufite umuti karirimba iki gipe ntawo gushobora bitama karirimba Numugisha ukomeye kumenya Yesu Numugisha ukomeye Mugisha ukomeye kumenya Yesu Numugisha ukomeye Umugisha ukomeye umugisha ukomeye umenya Yesu n'umugisha ukomeye Amen.
ariko hariho abaha batekereza bijya bitekereza ngo ese ninde ariko abantu tuzobagira gute subira makarini ese ninde hanyuma kwanza nawe wite birimba bamubanze umwana w'intama kugira ngo amindurwe n'umugisha. Oh, haleluya, kumenya Yesu. Bamubambye umwana w'Imana kugira ngo yihorera ibyo kumenya ngo ninde nta kibazo kihari. Iyo biba nabi abashumba bari hano bari gufata umwanzuro umuntu nawe ubundi ni ibisanzwe. Turumvikanye Satani ndadutwarega ngo atwibe akantu kangana gutya ngo katujana ijambo ry'Imana. Narimvuze ngo ikintu cyambere kize kiranga kize kigaragaza umuntu ufite umutima musha mu bandi ni ugukunda iki ijambo ry'Imana, gukunda Imana, gukunda iki Imana. Matayo 27:27-37. Matayo 22:37. Yohana wa mbere ibice 4 umurongo wa 20. Ibice 4 n'umurongo wa 20. Yohana wa mbere 5 n'umurongo wa 3. Reka nsubiremo. Matayo 22:37, 22:37. Yohana wa mbere igice cya 4 umurongo wa 20, umurongo wa 20. Hanyuma Yohana wa mbere ibice 5 umurongo wa 3. Reka dusome Matayo. Ese turi kumwe? Ego. Nawe aramusubiza ati, ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose. Ukundishe Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose. Aho n'ubugingo bwawe bwose. N'ubugingo bwawe bwose. N'ubwenge bwawe bwose. N'ubwenge bwawe bwose. Amen. Amen. Nukuvuga ngo umuntu wahindutse umutima ukaba musha, indambwe izigaragarira abandi n'uburyo akunda ijambo ry'Imana, akunda Imana, akayikundisha umutima we, akayikundisha ubwenge bwe, akayikundisha n'ubugingo bwiwe. Nukuvuga ngo yihaye Imana. Gukunda Imana bigaragazwa n'ikibyo. Iyo tuvuze ngo gukunda Imana, umuntu yakwibaza ngo ese gukunda Imana byo bisobanura iki? Ese turacyari kumwe? Sema amen. Icyambere ikigaragaza gukunda Imana ni ukumvira Imana, ni ukuyumvira. Buriya umuntu uwakunda azamwumvira. Uzarebe niyo umuntu yagize ikibazo, alo wi namahoro. Buriya umuntu agirwa inama n'uwaza umukunda, ni umuntu azayumva. Muri bimwe bigaragaza gukunda Imana ni uburyo twumvira Imana, uburyo Imana ivuga. Utuvuze naho tukagaruka ngo ese Imana izivuga gute? Imana ivuga mu ijambo ryayo. Ntabwo uzobona marayika, ntabwo Imana izomanuka ngo uyibone. Imana izoca mu bantu bavuga ijambo ryayo. Cyakabiri gukunda Imana ni ugukunda ijambo ry'Imana. Iyo bavuga ngo gukunda Imana n'ubwenge bwose n'imbaraga zose, si ukurara hanze, si no kwirwa wiruka, ni ugukunda ijambo. Umutima wawe ukazumva kurahagizwa no kumva ijambo. Niko kurya mwagize mubona abantu bava kuri gatobwe ngo bagiye mu mukutano mu bijombo. Kuriya kwari gukunda ijambo ry'Imana. Abandi hano bari mu kunanirwa kuza. Tuvuze ngo utakaze, ariko hariho abantu batakoze kuwa 4, batakoze kuwa 5, batakoze kuwa 6, nta jambo baje kumva. Icya gatatu gukunda Imana ni ugushira Imana imbere y'ibindi byose.
gukunda imana ni ugushira imbere, ni ugushira imana mbere y'ibindi byose. Iby'imana bikaje imbere, ibyacu bikaza bibikurikiye. hariho akarimba twagaye turi ndagukunda 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 Yesu ndagukunda 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 Yesu subiramo ndagukunda 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 Yesu ndagukunda 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 Yesu. Ukunda ijambo, ukunda Imana bingana gute? Wa munsi ku mugoroba narababwiye ngo tawe ugutekereza ugutekereza uko ukunda Imana bingana no kuyitekereza. Birumvikanye? Uko ukunda Imana bingana no kugira gute uje uyitekereza. Hariho abantu ubwo kwira bugaca agafata iminsi 2, agafata iminsi 3, iminsi 4 ataratekereza ku Mana. Se turacari kumwe? Cya kabiri, jambo rikuru rya kabiri. Irya mbere kwari gukunda iki? Imana. Ikiranga ikize kigaragaza umuntu wahindutse musha mu mutima, umutima uzukunda Imana. Bavuga Imana ukazubona umutima ukura kwapira. Baririmba Imana ukazubona ndakiri mwisi. Aya ikimwe nyine kubera gusenga, kubera gushaka Imana, kubera kuba muri burakeye. Noneho umusumwe umukristo wa Kristo nyine nuko nzuko bazabivugira. Umukristo mwe abwira uwundi ngo se buriya ngo mudaheranwa. Yari umuntu ufite nguburyo, niho nari nkigera hariya Rwamagana. Nuko abwira uwo mukristo wundi aramanywe se ngo buriya mudaheranwa, ngo igitondo burakeye ngo akayiduhatira akatubwira akagira gute, ngo ese niki yakuyemo? Umukristo ndananiriza kandebe ko ari cyo nzakuramo. Ndananiriza usibye ko ndakinira ariko nshaka amaso y'Imana gusa. Ngo buce baramubwira ngo abana banje bagiye hanze. Iyo wabona ko ari ico kintu gikomeye ngo irya burakeye ngo nico camujanaga ngo muri burakeye. Abantu bose bagiye hanze bagazaje muri burakeye. Igifu kiri aho ngaho ngo ko gushaka gusabana n'Imana, kwegerana n'Imana, ta kindi kirenze kuvyukira muri burakeye, gufukama mu rusengero, karara mu rusengero, utaburaye, utabuze icyo urya, utabuze icyo wambara, ntawagututse, ntawuhaye ugusebya, umerewe neza, ukarara mu rusengero ibyumweru 2 uba ufite icyo ushaka. Undi mugabo yarambwiye ari hanze, arampamagara aramase ngo uri he? Ndi muri burakeye. Ngo amare yamambwira ngo njewe ngo noba muri burakeye ngo nkuko uzujamo ngo noguruka. Ndamangu nagurutse 3. Ibyo narabirenze uke hawifuza, narabirenze ibyo, narasenze ndaguruka. Noneho rero wewe ukurashaka ibyanyuma, njewe ndenze iyo nko nashaka ibindi biri imbere. Na chechemea nasonga mbele. Sema amen. Amen. Sinje kubaratira ariko kandi hari urwego umuntu azasenga mu baba barabizi. Nigeze kuguruka ku masharpante ku mama
ari ku cyumweru ngo mare mbura uburyo naruruka kandi nayuriyeho. Sigara mbwira Imana ndi wa Mana we aya masharpande ndayamanukaho gute. Yanezerewe ndasona zagira ariko iyo umunezero ushize zizaziza mwebwe ndazo mukikira kubera ariko ari ibintu bitaba bigize nyine byagihanuko ndibizabibatera isoni. Umuntu agatembagara hano yikubita hasi ndibimutera isoni ariko bizabitera isoni kandi baribaza gute. Twararirimbye twaratambye ibi byo gutamba apana umucezo apana kucheza ariko twageze dutamba tuvuye nko mu butayu tumaze nk'ibyumweru bibiri tutaye tujya twageze dutwara umushashi ukagira ibyumweru bibiri ukaza urya umurongo umwe ku wa mbere umurongo umwe umunsi wa kabiri umurongo umunsi wa gatatu umurongo umunsi wa kane umurongo warangiza waza kuza abangaba bahanuzi muri ukubona baba batesha imitwe ngo abarozi tibaza basenga. Nta muntu wasenze agahura n'Imana Wotinya umurozi tawe kandi ntambaraga zibamwe nta nashema nta nacubahiro cyo kuvuga ngo uyu ni umurozi ntaco bizongera ndacirwe na usibye gutukana no gusenya. Titwahawe umwuka wo gusenya, twahawe umwuka wo kubaka. Twarasenga nje sinzangira ubwobaga iyo ngiye kuvuga narasenze n'ubu ndasenga ubunzana iyo nateguye igiterane inzamara ibyumweru bibiri mbaye nsenga inzandara mu rusengero muzogende mubaza aya makuru mubaze umupastor wa Fosquare yambaye urufunguzo inzangena nkaja gusenga iwiwe byumweru bibiri pandaramo kunanirwa. Ni bande basenze kuturusha ko twe ndabo twavuze ko nta nzu twasenye ko nta bantu twanganishije toka. Hakuna oga umo hayataku manunguniko nakao manena stare niele sana mine. Haleluya. Nakao umo ninastarehe ndani ya Yesu ninastarehe hakuna woga. Sema haleluya. Gupapira gusa. Nashamburiye bwa mbere nje nyine kandi abantu bagiye baguma kuvuga ngo bunane no kazakaguma kagasimba ndavuga ngo mureke mberekerera nagenda nje nyine nja mwihuduma nja gusenga nta wabimenya keretse mugenzi wanje wagaza twigisha tarasisi ndagenda ndashamburiye ngo mare sinamenye ibyo nshamburiye nimba umwobo uresha gutya n'intoki tarasisi aryamye mu ngoma ngo ataharaza arantumira ngo nizana yarankundaga ariko nanje naramukundaga n'ubu ndamukunda kubera ko nari ntwari nageze mubwira ngo ikintu cyose ufite ubwo ndiyemeje ingaruka izombaho ibone kukuzaho. Ikibazo nzobagisha inka zanje zishire nawe izawe ibone kuzitangira kubera Yesu. Ikibazo gikora kuri Yesu nako ngo amare yamampamagara arambaza ngo se ninjoro saa 7 ngo niki wakoze tendacu kubera ko twamutinyaga tindakibazo wewe mbwira twese niki mbwira nijoro ndi wataramye ntinarataramye nagiye mu butayu ngo mare ndagaruka njabo rubunga unshike nandika amandiko kandi nanditse nari ntaramenya ko agira ikiyo kigana gutyo nuko arambira ngo nta kintu warayikoze ku mpingi umutima urambira ngo tarasisi yanereswe gasabona we jisho rya Yesu ryaramugezemo ndamanti nivyo ureka nkubwira bakuru ngo igihe wavuye mu butayu kaza hano narindi kumwe nawe igihe wageze mu rubunga twari kumwe nabikoze arampanura arambwira subirayo nza kubikora kandi birako nta Zakariya yari yaratubwiye ngo umuntu uzoshamburiye akagaragara akaboneka mwaba pasteri bashumba na akaboneka uwo muntu akaboneka kamenya ngo yashamburiye azamenya makuru niyo ndero naha
niyongira njewe naho nakoze hose nta ijwi ryo kuvuga ngo umuntu ukarakorora ngo iki mama muteranwa wa Yesu we ndekera abakirisitu ubareke ndahangana nabo nje nyine mbanze masengere Yesu Kristo nzambwira Imana ndamu hazanzana kantu kataza gasengera abakristo ndibamuremereye ndibamugoye ntiyababyaye ndabareze ko karaza gupagasa ja gushaka bawe ari busozo hanurira apana abo nshumze njewe toka nabawe Yesu arabampaye ngo mbarere none urakuraza kubivuta mu nkikirura yo mugoro murakomeye turi kumwe ko birumvikana nta muntu wongorera ku mwana nari narabwiye abantu ngo umuntu uzokora ku mukristo zo no mumira kamumira umukristo turashitse no kwimana umukristo abana bigeze kumbwira ngo ese ko baza bareba ngo bakabona nkunda abakristo kurushabo yemwe mwabana titugiye mu mwuka mwese murangana twaje mu mubiri mukabaruta tariko tugiye mu mwuka mwese murangana mukristo kararira pana gushaganya pana gukoraho kuko iyo ahayarira akarira ntabyitayeho Imana izombaza ayo marira Christine yarayarira kandi wamenye icyamurijije wakoze iki uwamurijije arahangaha hanyuma nkureke kugumuriza abana nyabuna oye tuvugisha ukuri tugaruke mu buryo busanzwe hari umuntu ketse umugabo wapfuye bo gukubitira umwana imbere yawe bagakubita umwana ugaceceka gutya ukavuga ngo mundekere umwana mama we no kubwira nti ndakweretse wafashe ibitaza bifatwa mwana ariko ni gitangaza nuko kandi mbambabwira nk'abakristo bari babizi kabisa kubera Imana yumvise ibintu biri mu mutima wawe abantu barabibona utarinze kubivuga kuko bikubamwe nyine cyakabiri umutima wahindutse mushe ese turacyari kumwe nyasande ureba gakora sikeza k'umuriro ko kugira ngo hatagira undi uja guhwera none abantu babe nk'abahaguruka ko abantu bicaye nushaka guhaguruka be nk'ahaguruka none akayaga kabaza iri efo na mahoro haleluya wae ni sawa ni sawa tuzosigara dukumburana niko mbonye icyakabiri umutima musha wanga icyaha urunuka wangi ayo umutima musha wanga icyaha ukongera ukanga icyaha nubona umuntu aracyakunda ibyaha umutima nturahinduka aracyari urya wa kamere niba umutima uri mu rwango ukabamwe amacyakubiri ukabamwe kugenda asebya abandi umutima ukaba uwo kwanga ubwoko n'umuryango uwo nguwo umutima we nturahinduka umutima wahindutse yanga icyaha Ibujumbura nigeze kugira gutyo umunsi umwe ndi iruhande rw'isoko mbona abantu bazengurutse umuntu ko baragenda bava ngo umusuma no cyekande ngo ndebe gutyo mbona n'umugore w'igasorwe mu nkambi y'amahinga data isoko ndabwira ndi mbena tuyu mudamu niki byabaye wega n'umusuma ndi nimwitonde
n'umusuma gute ko murumviye ibyo uko byari bimeze mwabyumvise wahehe bigasoro umugabo mwe yamasimba ngo none nguja kuvugira umusuma nama ese nje kuvuga banza witonde tuvugana ngo ya ngo umuntu yavugira umusuma ngo uvugira ngo umwibye ngo nawe yamamwira ngo nawe uri umwibye nama numva sinzi ikintu kizamutse mu birenge noneho ngira nuko nabonye ari umuntu dusa tuvukana ankubitiraho nico cinani shitani aranongorera mukubite kubera ko nari ko mbona nta kundi mukura mu maboko yabo kurya nyine mwe kandi yari isokoga barabarundi gusa yari njenje nyine nama numva ijwi ryambere mukubite ndamwegera numva irindi ijwi ryange ngo ariko wamuvuga butumwa uri mubike ko yasazagira neza uko ndabereka umutima wagize gute wahindutse noneho ubwenge buhita burasa ubwo nyine pita mpamaga nkamenya umukuru w'isoko ko ari umukristo wanje ndamuhamagara ndi Festo ndihute ndi nyaruka ya barampundaga mbona aje yiruka ndamwantereta ikibazo cy'uyu mumama nikikunanira mu minota 15 kibe kirakemuze nikikunanira uhitumbwira nari mfite umudiakoni ariko umuopeje umupolisi ndavuga nti nibyanga ndahita muhamagara mbanze nkora akazi uriya mudamu kwiriye kumukura hari mu mwanya ngongere gucya mbona Festo aramuzanye namamada tese uri muzima we bagukubise atoya biriya bintu bavuze nibyo cyangwa sibyo ati sibyo sawa banzu tahe ndagana mushakira imodoka taha tuzobona kuvugana numva umutima ugize gute uritse wa mana wanda kushimiye urandinze urokoye uriya wacu sinkoza manene hanga hanza mvuga ubutumwa ariko hari ibintu biza bigora nabonye mwisi njewe gusanga nk'uyu musore muzi ngasanga ko baramukwega gutya sinza mbona umwanya wo gusenga umwanya wo kuvuga ngo mana data wa twese uri mu ijuru ngo urabona ibyago tugezemo nzana mvuga nti bya byago ubinsanzemo wa mana we unsange muri ibi byago benabo Yesu yabahamagaye sema haleluya iyo Yesu abahamagaye ku ishuri rya Bibiliya nari umuntu wa mbere iyo batoraga baje kuvuga ubutumwa abanyeshuri bose bageze barwana ngo tujane kubera ko nari nzi gutangira isomo ryo kubwiriza musume mu muhanda harya ikaleme ko hakurya ya Rukuga twagiye tugiye mu ivuga butumwa bakambera batese noneho uratangira gute muceceke mugane mwarevye cyandiswe mushike mpura n'abahungu batatu munaenda hapa ngona akakabwana ashitse nukuri ona akakabwana na mbabwira mutaniona hapa we nyinyi washenzi akandi gahungu nako kari karimwo kamaga kuri koti kamaga tangi abantu bamabaza babirwa ngo mukuje mwone ngo vita inaanza vita na attention we petit methodologie yivuga butumwa nabaye pasteur sinki bishobora nzanijira no muri restaurant sinza mvugana n'umuntu kabiri kera ndamutangije utangira gutyo kugira umbwirize umuntu umunota umwe ibiri gusa agafa kundeba iya ndebye tuba twashikiranye kuri ngo amarega uryo wacu giwe urumva ko yari ndambara ngo nasuzwe ngo nababwiye naho twebwe dufite tactique yiki yivuga butumwa hega twarabwirije abantu barakijijwe mu muhanda nagiraga amanota kwivuga butumwa ibi ni ibintu byabaye undi munsi twaragiye mu isoko ngo tumare gushika mu isoko baramwe bati turatangira mwebwe ningera mu isoko kagera tukagera mu isoko turagenda mureke mwebwe musigara ndagenda jewe ngere hagati nimara ugera hagati hari abantu bari
ndahwera ndihwereza nama nzana manteri migeri gutya nderi migeri maze mureba abantu buryo bahunga ngo nafashwe n'igicure kandi abantu batinya igicure ngo kizacandukira nimurangiza mwebwe rero muraco mukiriya nimumva indurira abaye mwama muza nk'intwari nini hapa nini mutanazimia katika jina la Yesu nguvu za giza Oh, sema amina. Haleluya. Ni mara dage nangaruru kuguru buke. Zemira abantu yomba nk'umusirikare bakaza abantu makumuntu ntawe ndozana kandi no kuzana mu buryo bwiza n'igipindi ciza kahugiye guhembwa naho ugiye kuja muna ubutumwa bwiza ese turacyari kumwe umutima wabaye musha wanga icyaha naringize ngo nariko mbabwira uburyo twabwirizaga abantu kugira ngo bave mu byaha sema amina Amen. Badamu umudamu wakijijwe wahindutse tashaha takubabaza abandi takubabaza abaturanyi takubabaza umugabo ngaho yampereye yaguhereye he ngo ndazahinduka wewe warahindutse ko mwenda ari uko kose tawuza wihanganira undi nakumwira madame rese warwaye haramaze ufise yarwaye twarwaye indwara yo kutanandikira niwe wanigisha ibintu byo kwandika nza ngenda kanandikira ugeze nagera hariya ugeze ngo guca umunsi umwe arambaza kuko inza ngenda tumbaze aho ngeze ndamubwira ngo ntavyo namenyereye ndavyihanye ejo naje ndamwandikira wararwaye abantu bazamara n'imyaka 10 nta muntu urandikira undi uzugenda mu isafari ukarinda ugaruka utandikiye madame akamesaje ufite telefone n'amayinite akazabona gusura urafunutse yo wari wagiye bakozeho bakozeho muri maso aho hirya ubundi ikintu cyose kibabaza undi ni kibi kwa mugore we ngo gutangiye kuzungira ngo nza nkwandikira ngo nkwandikira warwaye uza wandikira barya bose wandikira n'abarwaye kandi ni byiza ko ushobora gukora impanuka umuntu akamenya aho uyikoreye naherutse tuvugana ageze aha kuki aya masaha ibyo bigufasha kumenya amakuru bari kwiryo yandika ryawe ngo wandikira umuntu umugabo akaruha karakazwa na message umwandikira wizi message zawe se na mapepo yazanditse aba bacu baratotse cyo bundi hari umuhungu umwe wambwiye ati njewe uwacu tugiye gukorogana tese kubera ngo azampamagara ngo tuvugana amasaha 2 kandi ntavyo yeme umuntu yobona ibyo avugana n'undi amasaha 2 abakobwa n'ababangaba amasaha 2 umuntu atagira nyine atari raporo hayo utanga kuvugana n'umudamu umuntu yomara amasaha 2
arambwira ati pasiteri dufashe usenge ndagowe njewe turi mu kuvugana iminota 20 anamubwira ngo hamwe ngo se ngugiye kuja hehe kaburi ibindi akazana utu aba bacu bagiraga n'utuntu twinshi yona kubwira n'amakuru y'umusatsi wiwe akakubwira kandi ngo byose ugo mu byumve muze mwihangana muvuge basha kugira murebe ko mwokubaka twe twararusimje sigariye mwebwe ngire nsoze yeme Zaburi ya 97 n'umurongo wa 10 Abaroma 6 umurongo wa 12 kugeza ku 14 ntabwo dutunganye rwose ariko Imana tiyishimira icyaha ko ukigira imibere si bisanzwe ariko umutima musha uza wihutira kugira gute kwihana icyaha mwahabonye soma Zaburi 97 n'umurongo wa 10 Abaroma 6:12 n'umurongo wa 14 Zaburi mwabakunda Uwiteka mwe mwange ibibi mugire gute mwange ibibi none se Bibiliya iramvuga ngo twanga ibibi icyo nacyo ni ikindi cyo gusengera mwuka byaramwe ibibi ndi biyaha biboneka wabyanze taho Bibiliya ivuga ngo tubisenge riravuga ngo tugire gute tusange wange intonganye wange gusebanya wange kuvuga wundi nabi wange ishari wange urwango ubyange Bibiliya ibivuze yaduhaye umwuka wera udushoboza kuzanga umuntu aragutuse nawe ngo musubize wabyanze ukamuneka uzigwari n'abagabo bamwe baza barakara yavugana n'umudamu yamwihorera ngo usane ngo kiza kinambabaza ngo nuko azanihorera ngo yaba yanavuga gahungu kandi akamuva ngo buriya ngo n'umutima mubi ngo n'ubugome yakwihoreye yamaze indonda bagwira yawe kandi biravango Bibiliya mwamenye Bibiliya bango guceceka kuza guhoshike uburakari ngo agira agasuzuguro ngo umuntu azavuga ngo akakureba ngo ntanagusubize yatoye ubwenge nawe ngo ntahasubiza turi kumwe yego bikeya biranga uwo mutima bimwe biranga umutima musha wanga icyaha ibiranga umutima musha wanga icyaha birangwa niki nibijya twarivuze icambere kwirinda ibibi uza wirinda ibibi kwirinda intonganya umuntu akagusebya akakuvuga warangiza nawe ugatangira hoya mwihorere nguzinaka ngo ibintu yavuze ubundi kera abantu batarakizwa kuba umuntu akamaza twavugana ngo ari kurimbwa wa ngo mwiye gute ngo ndimbwa uyo witonze ukareba kuriyo none umuntu akubwiye ngo se ngurimbwa ukabona uri umuntu hagati yawe nawe n'indembwa imbwa niyiza yibesha imbwa yorya intama ihagira ngo ni impyisi imbwa izirya shebuja yibagaye ko ari shebuja wewe uri umuntu nta murizo nta mihenga tuzi urara hanze tuzi umuka none ukuri imbwa gute uko ndubucecekesheje ibintu kimwe twigeze kugira abakristo bamwe bavuye ahantu baraza ngo Imana yabatumye ngo tubakire ngo barabisengeye bazara abakristo bari nka shuge bari nk'150 nuko turabakira muri pisima urusengero twari dufite nuko turabanye umwaka wa mbere turabanye umwaka wa kabiri umwaka wa gatatu tubona baraje ngo Imana yababwiye ngo bagize irindi yereko birashitse none mwagize irindi yereko ati rirya rya mbere rirapfuye nuko ngo tuje mu nama abacu bishatse kubagora cyane ariko ndababwira ndariko mwuka byaramo abantu bahisemo kugenda mwabaretse tukabaherekeza neza hariya muzobaze hariya imuyinga abakristo umudamu we yaravuze ngo nawe ngo arashaka baragendira ngo arashaka gutangira itorero ndamuhamagara
yamaze se ko mbanumva amakuru ko murashaka gusohoka ngo mutangire kanisa nibyo ati okay sawa ku cyumweru muzoze tubasengere cyumweru ndahaguruka ndavuga nti ndi hari w'abakristo bashatse kuja gutangira itorero basohoka mama Pamela ngwino hano tambukana imbere yitavye n'Imana ubu yaratashe kwa Yesu ni bande bandi bari kumwe nawe nimuze namwe mwese barahaguruka bara abantu nka 15 cyangwa 20 baratambuka imbere mupfuka amahanga Mwami Yesu Kristo uruwera w'Isiraheli ndakwereka abantu bashatse gusohoka ngo baje gutangira umurimo uzi imitima yabo uzi ico bashaka uzi nimba ari ukugumuka niba atari ukugumuka uzabane nabo mugende neza tacahungabanye ta mwuka mubi ta nduru ta makimbirane taki ni muzoza mushaka gusohoka muze muza mubwira abashumba twagize umutima wo gusohoka niba muri 2-3 baze ni mumara kuvuga ariko muri kugenda ntitukaza dutukana uzushika gutya watukana bagashika nawe bakagutuka uzusoka gutya wagera hariya nawe mugasubira mugacikamo abandi nawe bakakuvaho ariko iyo wasohotse muri ubwo buryo bwiza ugasengera umuntu ukabasabira umugisha nta kindi kintu ciza nk'icyo wamara ugeririya bikagukubiza nawe ikanisa kwihana iyo wakoze icyaha kwihana iyo wagize gute wakoze icyaha ni wa mutima musha cya gatatu kurwanya ibishuko ibintu bigushuka mutima musha wanga icyaha uzurwanya ibigushuka ikizokubwira ko umutima atari musha ni igihe umuntu adashoboye kurwanya ibimushuka icya gatatu gikuru umutima musha ukunda abantu umutima wahindutse musha uzukunda abantu ni wumva umuntu karaba ngo yanga abantu tarahinduka ukumva umuntu aravuze ngo ntakunda umuryango ntakunda ubwoko tarahinduka ese turi kumwe numbona umuntu arababaye tubabarane nawe umutima wawe nturahinduka kuraseka umuntu kararira umuntu afite ikibazo wamara tuwa bibiri iravuga ngo tubabarane n'abagize gute n'abababaye Yohana 13:34 ngiye gusoza Yohana 13:34 na 35 Yohana wa mbere ibice 4:7-8 umutima musha ukunda abantu Yohana wa mbere reka dusome Yohana wa mbere urwandiko rwa Yohana wa mbere ibice 4:7-8 Yohana injiri 13:34-35 urwandiko rwa Yohana wa mbere ibice 4:7-8 abari busoma ndabaha itegeko rishya ngo mukundane kuko nabakunze muba ariko namwe mukundana abariko mukundana ibyo nibyo bose bazabamenyeraho ko muri abigishwa banje nimukundana ibi nibyo bisa bigaragaza umutima musha iyo tugaragaje kugira gute gukundana ibi nibyo bazabamenyeraho si ugusenga si ugutega amaboko si no gutamba cyane oya ni ugukundana Yohana wa mbere ibice 4:7-8 bakundwa dukundane kuko urukundo ruva ku Mana ku Mana ndavuye ko ruva kwa shitani ndaya none mugabati hatese niki nibutsurushi wankubise murajaye ariko ntimuzoroherwa
kundi yaboze uvuga ati dupfe kuzakubitwa ariko tugende sawa. Ni mugabo w'umurundi kariya n'abarundi nabo zabihahaza aramukoroga ngo buca umunsi umwe aramubwira ati tugende gace kuramukanya iwacu benani tugende kuramutsa abavyeyi baraje ngo bagere ku kibuga c'indege atezana hano passport n'izabana ngene nje kuzigongesha yamacagagura gutya aho imbere yiwe ngo amare gucagagura police zirahate seneke ati mwitonde ndababwira uyu mugore ibintu yankoreye uzosubira nimba ari ibituzurira naho indege tuzosubira kuyurira. None se wogera muri Amerika wuri igiti atari indege woyurira nta passport visa kera bayishwanyaguye mwumve abantu ubuzima bwayo uko ese turashari kumwe reka ngire nsonze sema amen. Babarira vuba babarira ibyanone babarira n'ibyejo babarira n'iby'inyuma y'amezi 2 n'umwaka bibabarira uheshe umutima wawe amahoro sema amen. Singomwa nk'umuntu aze kugusaba imbabazi ugenda uje imbere y'Imana uti w'Imana we ndagushima uyu munsi nyuma yo kumva ijambo ry'Imana umutima wanje menye kutari warahindutse neza ngo bemusha ndababari. Icyanyuma Abaefeso ibice 4 ariko ndidusoma Abaefeso ibice 4:31 na 32. Abaefeso ibice 4:31-32. Abakolosayi 3:12 kugera ku 13. Icyanyuma umutima musha ikiranga umutima musha ukunda ijambo ry'Imana. Harya twavuze gukunda Imana hano no gukunda iki ijambo ry'Imana. Umutima musha uzukunda iki ijambo ry'Imana. Zaburi ya mbere igice cya mbere n'umurongo wa mbere n'uwa 3. Zaburi 119 n'umurongo kandi wa 97. Abakolosayi 3:16. Subiremo Zaburi igice cya mbere umurongo wa mbere n'uwa 3 niwo dusoma gusa. Zaburi 119 umurongo wa 97. Abakolosayi 3:16. Umutima musha ukunda ijambo ry'iki ry'Imana. Zaburi ya mbere. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha. Ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha. Ntiyicarane n'abakobanyi. Ntiyicarane n'abakobanyi. Ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Uwazahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi. Asante. Cyera imbuto zaco igihe cyaco. Ibibabi byacyo ntibyuma. Icyo azakora cyose kizamubera ciza. Amen. Icyo azagira gute? Azakoraho cyose kizamubera ciza. Bavandimwe babyeyi bacu bana bacu abapapa bacu barumuna bacu bana bacu ijambo ry'Imana ni ukuri kudahinduka. Imana igushoboze wisuzume wireba mu mutima ni ibintu bisobanutse. Niba uri muri uru rwego ukabona izi ndambwe zose tuvuze zine umutima musha ubabarira vuba umutima musha ukunda ijambo ry'Imana umutima musha twavuze ngo ukunda abantu umutima musha wanga icyaha umutima musha twavuze ngo ukunda Imana. Niba ibi biri mu mutima wawe wizera Imana umutima wawe warahindutse. Ndabifuriza guhinduka rwose dufite imitima misha kugira ngo dukomeze kubana n'Imana. Imana ibaheze umugisha kandi bagire neza. Murakoze. Twongera ijambo ry'Imana amashimenshi. Umuvugabutumwa Imana imuha umugisha, Imana ikugasanire kandi Imana ikomeze ikwagure. Haleluya. Haleluya. Nukuri muri iki kibanza twacumviye mu Imana. Abantu batangiye kuva ku wa 4 kugera uyu munsi. Ndizera neza kuko hari ikintu twagabanye. Tugiye kwiga ukuntu tuzagira umutima musha. Twabyize tugiye kubishira mu bikorwa. Imana ishimwe. Rero tutarakomeza ibindi reka tuze kumva kina mama Brigitte aze gushima
mu rwego rw'abamama ba Ebeneza. Ni karibu kina mama ashima Imana. Haleluya. Kristo icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Mu izina ry'abamama bose ba Ebeneza, hagurutse hano kugira ngo dushimire Imana hamwe. Imana yo mu ijuru ishimwe. Ana yakoze ibintu bibiri mbere yo guhabwa Samuel.